Wayiphethe inkosi yasePhakameni. Igama lami nguPhumlile wakwaDlamini, ngisuka eNkandla. Uma wami ushone ngo-2020, samenza umsebenzi ngoNovemba ngo-2021. Kwathi last year kwakuMarch, ngimphuphe ngathi uyafika ekhaya ujabule. Mangithi ngiyaphuma endlini, vele ngene imambe enkulu endlini yami. Mangithi hayibo sisi wami nasi imamba, le mama ivele iphenduke ibe yinyoka ngezansi kube umuntu ngeke. Mangithi sisa sibeka amanzi ekishini khona sizoyishisa, evele eqhamuka uma ethi ingayishisi, ingilosi yami kunini ngicela ukuthi ngifuna ukuze ekhaya ngizonibonga ingane zami ukuthi ngingenile emndenini. Uthi ngenyanga edlule ngimphuphe engathi ngigida nomama laba debita labo 14 engena ethi Phumlile usuyakwazi ukugida ngane yami nakho 10 rand ngicela uhambe uyongikelela. Uthi ngeviki edlule ngiphupha umalume wami engathi sihlangana naye. Mayesethi umalume wami hawu Mshana usukhula ngani ngithi mina yebo malume. Mayesethi ngizokunika ngoba imali anginayo. Mase back 2 rand ethi Mshana cela uhambe uyonikelela uzoza isonto ekuthiwa kunikelwa kulona labantu asebashona. Lo 2 rand ubegoqe ngeswish. Nkosi inkosi. Amen. Ngiyakhetha inkosi yakithi epheni kuphakama ngazo ezulu. Makhonza abahle basezulwini ngicela umvenqanga unyazo lezulu afihle ubungane bami. Nokwamukwazi nokuqonda nokukhuluma ngibebelinye. Lokuphelezela amazwi abantwana bakaNkulunkulu abebehlambululela imindeni yabo. Masuke sikhuluma phakathi kwalomuzi onyazi lwezulu sisuke sihlambululela imindeni yethu emthwaleni abahamba beyiphethe. Ngoba ngale kwethuna kukuhlambuluka ngoba amacala namaphutha abawenza nganene. Ngicela uNkulunkulu wasebuhleni ngaphambi kokuthi sibuyisele inkonzo abashumali basibuyisele yona. Ngicela izinhliziyo ezisheshayo zingibhekele imbhalo lapho uNkulunkulu eveza impihlo yakhe. uNkulunkulu mayefika emhlabeni uyayifihla futhi ushembe izulu lakhe alingenwa ngokuphapha nangokuqina nangokufunda nangokuhlakanipha. Izulu lakhe ushembe lingena ngenhliziyo emnene mayibonga Nkosi. Izulu lashemba ungeni wena osemhlabeni kodwa ungenisa abantu bakini. Abantu bakini bathungatha inhliziyo yakho. Besilizwile lewima abamkhulu zedlulawe Tabisa Israko izwi leziboshwa uNkulunkulu mawulizwe izwi leziboshwa zifuna umphumuzi. Lezo ziboshwa zizwe Nkosi yami wazizwe uNkulunkulu lezi ziboshwa ekhulunywa ngazo. Wayesezakhela indlu yokuphumula ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi. Ngicela ngibhekele incwadi khona futhi zimbili lezi ncwadi engiyifunayo. Zikhona izinsizwa sengayikhohlwa lezi ncwadi. iBhayibheli zafundeyi ngoba sesiboshiwe la ekhaya emphefumulo kodwa zikhona izinsizwa ezisheshayo ezayikhumbula la uNkulunkulu eluleka khona ngomoya wakhe efike endlini kaJakobe eluleka ngoJesu eluleka abantu bese bakhona lapho khona uNkulunkulu eqondisa khona abantu ukuthi kwesinye isikhathi uma lenkolo izothatha ngokufunda izokulimaza. uNkulunkulu ukhulumile eMpumalanga
welulela izizwa lezi ezisilamayo noma madodana ethu uyabona abafana njengoba nifundiswa abazali benu benifundisa ezikoleni anifundele ukuyophatha leli bandla liphathwa umvelmange liphathwa uNkulunkulu unyazi mayibonga Nkosi ngicela ukugabula lokho bangithethela abantu ngoba lapha kwethu khona amaNazaretha ambathi ngulo emhlophe khona amaNazaretha angakayimbathi ngulo emhlophe kodwa ngamaNazaretha abafuthi abangayimbathi ngulo emhlophe bangamaNazaretha yini umNazaretha umuntu impilo yakhe oyinikela kumvelmange ubusuku nemini imizuzwana nekhathi ephila noma esedlulile emhlabeni umuntu oyinikela uNkulunkulu uyinikela uNkulunkulu kulunga esidlulisa lokukhuluma la uyayithola lezi ncwadi ukwanithi ungaqala uyifunde mase uyitholile lo icuphe ukulunga ukhola okuphelele ngoba uzukholelwa uNkulunkulu wenza akushiyo abantu abakhuliwe ngokuphelele imphefumulo abazali bethu inkinga yabo bahamba bemonile umvelmange abawazange ukungena pha emzini wakhe nasemzini wakhe okazi ngaphezu kwelanga lenyanga ngoba babonile kodwa abantu abakholwa yibona thina siyabakhonzela ngitshela ngizocela ukugabula leli gama ngoba khona into ebuhlungu ezenza amaNazaretha thina esithi singamakholwa futhi sesihambe kakhulu lolu hambo sidlalwe kakhulu lolu hambo iyasekela kakhulu lento nami iyangehlela yokuthi ushembe isikhathi esiningi uma ekhuluma noma eqamba into yakhe yasezulwini siyayihleka kakhulu sihlangane ngasemakholweni siyigxeke kakhulu kodwa into efanele siyigxeke asiyisukumele siyigxeke into efanele siyigxeke asiyisukumele kunomuntu la ofana nombundlwane oloye bawuza ubhizi ujivazana noNkulunkulu wethu unyazi lwezulu lo muntu kuthiwa uManza wayethule ikhola la eNazaretha uzalelwe khona ubhizi ujivaza uNkulunkulu asikho isidingo sokuthi uNkulunkulu azayihluphe manje sikhona esizele ithini kufanele sikhulume nalo muntu simtshele ukuthi ukugula kwakho wena musukuthatha wena uzokubuyisela uNkulunkulu ngoba kusasa uzomdinga Laba umbhekile nje ebusweni ngeke noma sababuka ama social media kodwa ngeke ngantshonde ngambuka uyambona nje ebusweni useyagula uyambona useyahamba nje insuku zakho yebona sephela useyagula ikhanda lakhe asasebenzi ubhizi uthwana noNkulunkulu manje kufike ihlaza abantu bahlangana baqale noNkulunkulu thina sibathi uNkulunkulu nangu umuntu ocela uNkulunkulu athi umuntu ngiyakholelwa mina angeni lezi angena njalo umuntu ethi uNkulunkulu wethu uqasule igama lelo ukuthi uyivezelana ukuthi uNkulunkulu manje khona abantu abangaphulanga ngqondo esheshayo abazokuthi umajiya uNkulunkulu naye ngoba nangu ekwazi ukuhlanganisa uqhamu nophezela anginike ngikhoje kuphela ubuhlungu bese kuthiwa uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu kayibo manje ngikhulana nokuyifihla abantwana bangene wena lokho sebabangene wena usethi uNkulunkulu wenze ngule bayona abantu bangalokho dideka ngoba ningi uNkulunkulu bakhonza abahle basezulwini uyabona nje manje umhlaba wonke wazi ukuthi kuthula uNkulunkulu fanele ucebe uceba fanele uhambe uyothwala nabantu baze bangukusho ukuthi abafihli babekathalani bathi bafuna imali kanje waza uzokunikeza ukuthi nokuthi fanele uNkulunkulu elebeyigomile efihlele ukuthi ngona uNkulunkulu icala lelo lo muntu useyagula wayethemba lokuthi mayehluka enza lezinto zakhe ayiqamba yena kambe sothi phukula abantu bahlambile bakhuleka ngomqondo abantu manje ayisekho lento kazi ukuthina nje abantu bathile ngomhlophe ngiyentshontshe ngifunda amakomenti lapho bathi umuntu agula lo muntu yena kade ephethizo kaShembe ezama ukuhluka indlu ekhasini echaza uShembe namhlanje sekuthe usithalile uthi nomuntu wakazwa ngaye ambiza ngegama lokhaleleni uyena umntwana
indawo ngishelele uyamtshela hayi nakaboni yena lo utshelwa uyena kodwa namhlanje ucela uNkulunkulu mayevusa imindeni yethu ukuthi ayikhulume ayikwazi ukuvuka imindeni inkulumo yakade ekhulunywa ungathandanga ushembe unyazi lwezulu ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu mayibongozi amen manje yaqala lento nathi samaNazaretha sithule kodwa sikwazi ukukhuluma nokukhomenta la kuma social media baningi abakhomenta ngalento abambathi ngomhlophe abalisana nalomfundo ushemba awubekile angisho ukuthi kubi indlela abona ngayo lapho usabona ngayo asabenza wakhe indlela abona ngayo ngoba umuntu semsika samkhalima ngoba umuntu umbekile uyabona ukuthi ilanga liyashona ke ngisho khuluma ngomuntu liyashona ke kodwa ubhizi uthwana noNkulunkulu kodwa ithombe angayibona zomqalo wendlela esebenza umqalo wendlela egqoka ijazi ongathi wena ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi umuntu nje lo sola lesombe ephethe ugodwa nje bayazi nabo onhlanzi ephethe ugodwa nje egqoka amabhuzu egqokise nomuntu ongathi mawuqhamuka wena ungalona Nazaretha uthi hawu lo muntu ngaba uNkulunkulu kanjani uNkulunkulu ayifihla emhlabeni mayibongozi kodwa noma ngaphambi nini lohleze uNkulunkulu njalo amen uNkulunkulu akaze uhambe emhlabeni kodwa la ekhuluma khona endlini yaJakobe wetshengise ukuthi la ngifika khona mina mangifika abantu amaJuda ngamaJuda mangifika ukuthi wamala yonke into bathi ngifana nabo ngoba ngifuna ukungena phakathi kwabuze ngibabuthe babone ngancane bese ngibatshengise mina uNkulunkulu wazala emhlabeni wayeseba umuntu ohamba nabantu fanele solethu zobahleke nabo sifike isikhathi sokuthi phela mina ngasezulwini umsebenzi manje usangiphoqa ukuthi angiveyobala bese kusuka umuntu athi uhlambile ungathi uNkulunkulu wena uyabona ukugula uthi shathi osuthi wena nkosazana lenkolo ayifuni ukuthi uzokwazi mathematics or science usunyazo lezuthi wena nkosazana wathi hayi uzibamba iyagulisa iyahlangisa kodwa lento esiyibonayo iyenzeka ayikukusha ngaphansi komthunzi la nasezizweni zonke badidwa uNkulunkulu mayizambe emhlabeni lenyawo angifundela khona ngicela emsebenzi ngino futhi emsebenzi anizele incwadi uyisho ukuthi ba nizele mkhokho phela emsebenzi wala emsebenzi nizele mkhokho badwa emsebenzi 26 yeah verse 24 26 verse 24 says amen esakhulumela njalo esakhulumela ufree wathi ngezolikhulu wayesedinga ezolikhulu Paul uyahlala ufunda omningi yahlanganisa yabonga lomuntu utshela isifundiso bala zonke izinto ezivela isiphomo isifundisa usuzokwazi uNkulunkulu yini Paul uNopawulo njalo angithi khona incwadi zaPawulo ethi mina ngokwami washintsha uNazaretha uPawulo uzawe wemromani ngokundabuko yakhe wayemromani ethwele wafundisa ukhona incwadi esizondala ukuthi lezi insizwa amadlozi ethi mina ngokuzala mina ngithi imsebenzi elokuzala ngafundiswa ngokukhokho bami mina ngokuzala ngokuthi nokuthi angisazi uma khona ibhele loncwadi osethi mina ngafundiswa mina ngokwamasiko akithi kodwa waphendula walandela uKristu ngoba sebona uNkulunkulu ezweni lakubo wabona uNkulunkulu ezweni lakubo ngoba umbuso wamaRoma uKristu ufika usukhona odominate umhlaba wonke umhlaba wonke umbuso wamaRomani wazala uKristu ngaleso sikhathi sekuyona phela uKesariyelo nabanye ingakho bagcina abaJuda abanye sebemdayisa uKristu ngoba yani imali iyinkingi impande yesono uzodayisa uNkulunkulu wakini nabo njengoba bona bangumsindo kangaka nje befunda kuma social media bephosela social media unemali abayitholana lophumela kuma TikTok na konke unemali abayithola yathi inkosi yabezulu uzisathe lapho khona uzombika umhlane kaShembe ubona bethukunyaza kanje abantu abaningi bengena kuma social media bayazi abantu yazi akekho phela usibonayo manje usana ukusaba nyayibuka lezi labantu
kuma-TikTok bethukunyazi uzuthi uyasebenza lo muntu uyazi ukuthi uyobuka iy'nkulungwane esethola imali washo ushembe mandulo inyanga yezulu yathi kuzisatha lapho khona uzobela umhlale kahlele ku-TikTok uma ungena kwi-TikTok kulabo abangena ngoba benenhloso ngoba phela kuthiwa ku-TikTok fanele ukhuluma njalo bekubone ngaphandle mayicaphuniwe-ke lapho ecaphuniwe ngayisijikela lapho njengaleya la ekhaya lo benza abafane ngikubone seyicaphuniwe bayifaka lapha akubona ukukhokhela lokho kokhokhela yilokho ukuthi namhlanje uhleli bayamenza ungena ngale thola imali ingakho-ke benze nje naye inkosi uthi ngenkosi unazo ezulu akakhuluma manga ushembe ukhuluma into eqondile uthi khona omunye ofikile ephethe ijazi elimnyama ijazi enemali emibili enengo ngapha neliyelo ngapha wathi ucela ukuthi alithandazele ushembe ukuze athandazele abantu uthi unyazi bezulu abantu wena ngesikhathi usasebenza ongabathandazeli abantu bona kulesifiyo usepheuza abathandazela abantu ngesikhathi esebenza wadla imali yokuthi useqedile emsebenzini bathi imali yakanje impesheni mayiqede usebona umsebenzi mani usekhuluma umthandazelo uba bazokushaya abantu lesi sipho sakho sasingaveli ngani usebenza uthandazela abantu baphile manje nabo-ke njengoba beqala imisebenzi abayisebenzile sebehlele phansi akushiwo phela ukuthi ingasebenzi imfundo kodwa mzame ukhumba umhlane kashembe baba umhlane kashembe lo besilazi le manje ehleli lapha amatafuleni akhe bese bayakhuluma yazi ukuthi ukufunda kwesikhathi kuyisula uthi uMandela khona abantu abafundele ukuba yibhuku uthi uMandela ekhuluma nje uphuma nje khona abantu abafundele ukuba yibhuku wathi khona umuntu ongayanga esikoleni kodwa uphila uhlakani odlula umuntu ofundile awuphinde lo ncwadi khona lithi uPawulo Mthethisi uPawulo naye weza kunenkolo weza ngenkolo ukufunda babefundile phela uPawulo ngoba beyizinto ezaziwa nokhozi basezulwini uNazaretha ethunjwa enkulu abantu enza yonke babefunde ema-University of Egypt anzima ama-University of Syria nawonke amafilisti befunde kakhulu befunde le ndoda leyo yazikosha ngoba ifundile khona incwadi mangaphazanga khona incwadi lapho uJesu ithi laJohana 11:7 noma 7 lapho bekhuluma khona ngokufunda kwakhe bethi ufundephi lo ukwazamazi umfana kade enyuka uJesu phela uJesu umoya wasezulwini wangena na-12 years Mateyu awufunde khona le 11 verse 25 ngaleso sikhathi uJesu wayesekhuleka wathi ngiyabonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba okufihlile lokhu ngoba abantu ukuthi uyazi wezulu uNkulunkulu ukufihlile uthi wenkosazana wabanjani wabafundileyo abahlakaniphileyo wayeseveza kuthina nabantu abanjani abantu abaphansi khona incwadi lapho bajabula khona khona 7 baht lapho khona bekhamba ukuthi uJesu wayefunde kuphi awubheke khona lithi computer lithi le uyibheke nakhona-ke lapho abantu benkosi abantu bangadukiswa azabe serious umuntu omuthi ngifundile uzashaya ngesingisi lo baba kodwa ilanga libona kuyashona akhuluma bese ekhuluma ngalo umuntu wakhe bafowethu ushembe usiqoqile ukuba kuya ngathi zamavaka ngabe nathi emakhaya uphathe iy'moto eziningi wabe enamabhasi emhlana ngoba nathi iy'ngane zethu zayihlelwe amathonga njengoba ekhuluma udadewethu logcinile dadewethu bayijabulile bathi uma wakho indlela ezinywa but usadinga ukuthi uzekhala emphefumulo uzokuthetha lawo macala njalo abantu baphumile baningi funda ba John 7 verse 15 Abajuda bamangala amaJuda isizwe lo bathi lona uyazi kanjani ibhalo ubambe lapha bacasula ukuthi babembona ukubona kade eyiwa la enandela efundisa abalibeke esikoleni uJesu Kristu azangalibeke esikoleni uJesu Kristu awuqale phansi balanisise kahle asempindleni yasezulwini umveli nqanga unyazi phezulu nikalele kahle ningadukiswa abantu phinda baba abajuda isizwe sifana nawe nje baphuma namageba bamangala basebethi lo uyazi kanjani ibhalo ngobani uphinde futhi ngobani bathi ngoba uyazi kanjani ibhalo ngobani ngoba kafundanga
wasethini uJesu waphendula wathi ufundisa wami asikho kwami ungomthumileyo uma umuntu ethanda okwezintando yakhe ngokwazi ukufunda yebo baba kuvela kuThixo lokho kwakho kuvela kuThixo nithi nina nithanda umajiya ngoba nithi ufundile wenza ngokwakho anibheke nje kuvela kuThixo yini funda baba nokuba ngizikhulumele yabona baba angibhekela khona lapho into 8 verse 8 khona lapho 8 verse 8 okwalo kwaba khona kophinde kube khona futhi nasendlini kaJakobe kwaba khona ukuthi uNkulunkulu ehamba nabantu wasuka uDunyana wasuka abantu balisana nomveliqangi ehamba nendlu kaJakobe ngithi 8 verse 8 awuphele khona lapho besamcofisa futhi bona abaJuda hamba nabo ayewasindisa njengoba nale ndoda kade ihamba naye ifuna ikhuluma ngokukhathi intambo lwakhathi intambo namhlanje ekhuluma ethushe ngoNkulunkulu emchaze athi lo moya engcwele ongushembe wavela ezulwini usho lelo baba ekhuluma echaza esenoNkulunkulu wangempela hayi esenokhaleni isawubona lo nakithi ekhaya lapho nakithi ekhaya ukuba nami ngaba yivane umakoti walethi uNkulunkulu wayehamba nethonga lakubula kaGatsheni elapha semanzini lathathwa ngumnumzane ithi le ndoda uGatsheni mayikhuluma nami uthola manje usemncane kakhulu uthi nkosikazi umakoti bakho lo mina ngitshelanga ngaye yami lengane sengifuna ukusebenzisa ngami isivuthi elikhulu manje mina ngangena emanzini na 12 years ngikhuluma nale ndoda phezu kwakhe ngangena emanzini na 12 years ngahlala khona ngase ngaphuma seniyinsizwa kanilokana ngithi ninsizwa njani kanilokana weGatsheni uthi insizwa namashumi amathathu nanhlanu ngangena no-12 years emanzini ngahlala ngaze ngaphuma sengina-35 years uthi uhlelane ukuthi phela ngihlela nomnumzane emanzini ubaba wami uthi akakutsheli iqiniso mase simdinga siyamthatha elele nawe empilweni simthathe sohlala naye emanzini ubaba wami indoda semanje umhlanga ngokuza ekhanda imuthi ingane siyasaba umuntu uzomlosha uthi njengoba wayibona etshela ezinye izinto kwesinye isikhathi wayetshela izinto ayesikotshelwe yimina uthi uyakhumbula usemncane wena usakhala nonyoko ukuyihlo hambe semncane le nto ayikhona lapha wayetshelwe yimina kodwa kazi wayetshelwe mina uthi mina mntanami nginyanga enkulu mina nangazi uthi ungangitshela ufuna ukutshela ngoshembe nami ngimkhulu nami ngikhona nami khona uthi ngikandiwezihlwele nami uthi ngangena emanzini ngaphuma mina 35 years ungakayibhali uncwadi ngaphuma mina 35 years uthi ngaphuma sengazi yonke into umthambo womuntu umcabango womuntu umdlinzo womuntu unyakaza kwey'mpini zabo uthi nami ngikhona ngimkhulu ngiyinkosi uthi akukho ongakwazi ukufihlakela uthi ucabanga ukuthi lento kwaba ngitshele nini umakontroli ngaze ngathetha nama ngaphinde ubona into nje ebusuku asongisangazabesangoma kodwa wavunda wangixoxela wathi ngibone lapha phezulu esiteshini lapha uyabona labantu kuthiwa yini inkonzo abantu bakuthiwa akayophonta umuntu lapha besebenziswa lapha ngaphambili lapha kuthiwa yini ngolimile amaqabazana Joli, identify basho nalo khomba isiboshwa bese bemiswa lapha bonke abantu bezodukwe uthi wakena uthi wabo uNkulunkulu uthi yena ngaboniswa abantu bonke lapha bakujahana beshawula ingcezu izodukwe kanje ithi inkosi yangezulu yabona la kwenza ukuthi umkhona kwenza ukuthi bemile ngahlalela ubonithandaza maphili wonke nje ayibona umuntu nje ngoba ngoba mhlawumbe uzolusapha bona zonke izinto lithi lelikhehla hayi mina ngitshengisa yona ayikho engibili hayi phela sekhona uNkulunkulu manje sobona uNkulunkulu thele manje ngibona lento uzobona ukuthi wami lo ngizonsola intaba ubhekile ngathi ngaba lenkala ngathi awumsonto phela zokusola nalo nyazi eduze wami lapha laphenduka ikhanda ubhekile wena ngicela bakhala laphenduka ikhanda ngathi hayi ngizobona ngiyazona waliphendula ngathi mangibona selibheke ngapha ngaqala manje ngaba nokugebhezela laqala qhuma ngalibamba ngalibamba ikhanda lakho umakoti waliphusha laqhuma lathi ebhekeleni ngathi mina yimasoke wayesemdedele ngathi ngathi kahle kahle lozani manje kahle wathi mina ngiyatshela nto wami lo
wathi yabona wathi umzimba wakho umphefumulo wami ukaloyo mntwana owami akakutshela ukuthi ngimthande mina ngoba sesiwazile mina ngangizwa empulini esifini samanzi ngahlala nomnumzane ina 12 years ngaphuma sengimtshela yonke into ngifuna usebenzisa ngangenkulu yamakhambo uthi labo bantu bakamhlabela imali bonke babethuthelele eswazini babezalini ngithi ndabona kuhleke esikhopweni nawo hayi makhona badala mali kunzima imali khona unzima mfana khona kodwa ngiyinkosi bangakini manje into ebuhlungu yodwa mfana labo bantu nabo bafundisa ukulapha kanti bazovela bakhohlakala bese ingolisi kwama zabo bafake imithokula manje babefa ukuphushela mina uthokani ngithi ngiyakwazi ukuthi hayi phela ngimbizi umkhulu umuntu nami ngimkhulu lapha esifuna sezulu angiboni nabanye sekuyakele mina njengoba ngibona labantwana nje bekhuluma bakhuluma into abayithunywa ngokho babo bathunywa sezulu uNkulunkulu mayibongozi amen ukuthi umuntu hey yahlupa ngokuyithula umuntu mayisegiqika anibesawani besambeka ufanele abantu athi ngoba ngezulu umuntu yini musu kudelela uNkulunkulu wazi ukuthi into yosana nabaseke uyicabangele wena isho la inkosi nami sifukuze inkosi le ithini ibuza ingiyosi ukuthi uma ibuza ingiyosi ukuthi uma lokhu kufosholo kuyoba khona zambuza mina noma kuyoba khona sengasekho uthi hayi wena uqhubeka nokubuza kwakho ngekhandizana kodwa emva kwakho yonke into ovele isuka uthi hayi unalutho uthi sifukuze sicabangela sona nawe ukuthi bazokuthi lawulendawo yesibili ukudlala usifa awuyicabangeli ingane zakho mhlawumbe unazo ngaba wenze lento yenza ulwa noNkulunkulu utshela ukhangalaza uNkulunkulu umhlaba wonke ngomuntu usizi uthi le ndoda yakakhatheni ithi ngithi mina abantu ngihlela esikhopweni ngathobela kancane wami uzithola ngihlela esikhopweni wona wathi hey manje sele manje yamihla le mali ngizonda kabi ngale uzoze noma uzonda izocabana nawe iyambiza mbiza ngothatha wami ngithina cha bathini ushembe akukho umhlaba uthawathi ngibona wabona ukuthi mina ngithi cha ngikwenza nami ekhona uthi nazi uthi kawuthi wathi ngisusa ngempeleni mina sengithola intala abantu engabafundisa ukulapha bafana into yokuthakatha mabe hamba bezamini beza nengane zami ngikhuthi inqwa yabona bangena la kini ngihamba nenqwaba nezitha zakho bese zakhona ingene nazo ngizoyiphotha ngithini ngoba nami ngosizo wami so ngizofuna lengane yami ngizofuna yona namhlanje sike sithathe siyenayo eSwazini ivuka umbozo kubo ivuke esenibala umbozo uthi ayivuke esenithuka nikhathele kuhlungu inyawo sisuke siyifuna nomnumzane ukhona esomphekela yona vala umbozo uthi ngithi mina cha umshando unyazi lezulu lokusiza ukuthi ukuthi yongithulalemthwalo nanabantu uthi kulungile uzobuya nguwe ngiyamdedela uxoxe naye kodwa ngithuka lomntwana wawo makothili phansi bathatha amanzi ngathi nganazinika amanzi samphuzisa mase ngamloqela uyamazi umntwana lapho wangahloniphi wathumba uthena nakena lo muntu ngivumile ngithi mnani wathakudedela kabi umkheza ngihlupa ngithi mina uhleze ukuhlala nawe emanzini wathi usenze washo uzokumbela wakhala ngane lexosha athi bafika bangithathe indlela endlini ukukhuluza umnyango le indlela la bangithathe bahambe naye ama nenkulu ungajabuli dadewethu mwethu mwakhe ingilosi yakhe ushimthwala bayithwele sekufanele uhlangane nozalo bazokwethuka iy'thixo zawo abanye babethwasela emanzini abanye bethwasela ey'ntangeni abanye bethwasela emgedini abanye bethwasela emanzini bethwasela kuzo zonke iy'ndawo ushembe la ekhaya emphefumulweni bakhe bemuzi umfula uzobathula iy'thixo labo bantu bageze babe bahle bese beba amathongo babuye bazogadina iziyabo hhayi ukuthi uzobhulwa ngabo ngoba bazogcina besihlanisa silahle uNkulunkulu besile ukuthi uzwa ngaye njengabanye bezwa ngengilosi kasibanibani lo mama yena mama efike ezinsukwini zakho bezwa njani yafika leyo ngilosi uNkulunkulu wadala yonke into kodwa wafike indoda emhlabeni mayibonkosi
umlando uthi unomkhululwane uyena omele uhlangothi lesimame ngokwenkolo yakithi unomkhululwane uyo owayekade nyanga owakukhalela ngayo makwenzeka mhlambe ingane ngela umkhuhlane uphume intombi lezo oyibonayo bathi ilento nhlobo ziphume zingene imizi yamadoda ngikhuluma ngenkolo yasendulo zingene imizi yamadoda zifike zihluthi ingane encane ezancela zihlabe umhlaba zigijime ziye entabeni zihambe zibhina zithumhlaba zenza yonke zifike kuthiwa uthi umlando lezo ingane zayifike emempuleni zimbe imgodi intombi zamabuze zimbe imgodi zifake ingane encane ziyigqile zivele uhambo kanje khona zizokhala kakhulu ziphumule ingane zikhale ingane iqandulo kuthiwa ngomuntu omkhululwane wanenhliziyo yomuntu wesifazane ngoba wangumuntu wesifazane uyazwela bese izingane zikhala bese vela bese bethi ingane iphethwe umkhuhlane ongapheli ezweni bese unomkhululane ayilaphi ingane mayonkosi kwakuyizinto zikashembe lezo ezayilapha abantu ngokwezinhla zabo hayi usuke isangoma zakho mashiya bese uzophindisa ukhosi wasezulwini uzokhululeka ulwe noNkulunkulu awufuni ukufana lethu qale phansi lekaJesu ofunde kanjalo lekade ngithi ifunde lesabile John 8:8 esashumela lokhu abaningi bakholwa uye wayesethi ubajuda abakholwa uye uma ngikholwa yimi uma nimile ezinami noma abafundisi bami isibili uma nilalela izwi lonyazi lwezulu lithi uNkulunkulu niyotshela umhlaba wonke umhlaba uphile mayibona inkosi bathini kodwa abantu basemhlabeni Yolazi iqiniso lomkhulula bamphendula bathi thina sinzalo Abraham asikaze sikhonza umuntu naphakade wena usho kanjani ukuthi sokhululwa nawe uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithini owenza isono weseqela sesono ngabona bamona ukuseqela sesono njengoba noNkulunkulu uqela sesono sokuthi uthi wayevese ngangivese ngantandi ibheshu mina ngathi ngathanda bami ngengilosi yami le manje ukuthi ibhesha alibhinqa vele mombathwe izalwazi ngeke uzulithathe ibhesha phuma lensizwa yona lensizwa yavuma lensizwa yaphuma umsizwa sendlulu mawubhathe izalwazi ngeke uthande ibheshu ibhesha yamadoda izalwazi ziphincikethe akasatha sifake manje isibaba uyombona uyozothi izizwa ngikhambathebula omkhulu isingisi uthi wayevese ngathanda ibheshu ingilosi yakhe imtshelile ukuthi akabhinqa ibheshu ezulwini njengokuhlabela esisho la-Isaya awubheke babo la-Isaya ngisazi Isaya 1:6 zombani la injokana kagcolile wayibhinqele nokushembe lapho funda babo uthi alukolo alubhinqa ibheshu uyazimato abantu abasekhona uyazithi nje umuntu othanda isono uhlala kuso uma ningabafundi bami nilalela izwi lonyazi lwezulu bemphikisa bathi bona azawamonza umuntu lapha bathini namhlanje bathi umuntu wafanele njani uNkulunkulu wayefika mina ngisathi mhlawumbe nabazi bathi wehlezwe noma umuntu bathi wahamba nabantu umqalo wendlela wayegijima izwe lakubo lonke elusinkomo zalonke kodwa umbenqanga wayesekhulwe wathi thina siboshebe sizwa ngayo ngalo lwaluthumbana thina singaboshebe yingakho waqanda igama lodwa ushembe uNkulunkulu oyidlo omkhulu wakho naba-Israyeli kokuvesa isho ngani Exodus 6:1 ngonyaka wokufa wenkosikazi wabona uJehova ehleli esihlalweni sobukhosi ephezulu ephakeme nenjongo yakhe igcwala ithempeli yabona injongo yayiphincayo waphinda ibheshu enhlasudi angithi wesodusri awubonekuzozizri abantu abaninzi bethikele ukuthi wani uJehova njengoba namhlanje ekosha ngoJehova ukuthi wani uJehova asibone amahebhero phela thina
ukwenza nje wasifunda sithi uJehova khona nazikhe uNkulunkulu langelisani izinto ezayibhaliwe ngoba inkolo lethu emhlabeni uNkulunkulu azimbulela abantwana bakaIsrael ukuze abantu bafunde kodwa inkolo igama laNkulunkulu yazisho mayifika emhlabeni into Exodus 3 verse 1 verse 7 lapho uphela ngemfanisi lapho bona bemuza khona bebuza uMoses ukuthi wani ukuthumile awubheke lapho ungasheshisile lapho kodwa unganenzi futhi funda ba masoyitholi izwi lezimo shwanewe uJehova kaIsrael 3:16 ba funda ba Exodus 3:16 Exodus Yehova funda ba 16 lapho 3:16 funda khona ba funda ba yona 3:16 ba bayambuza buza ba umpristi ayi 3:16 ba 3:16 Exodus hayi ngeke kunokona nguye madoda ke kumoyiso ifunda hamba ubuthe izikhulu uJehova uThixo ya oyisho uJehova uThixo oyisho omajiya ondlela ubuyambo ompele uThixo Abraham uThixo Abrahama noIsaka noJakobe ubonakale kimi wayesethi kimi nginibonile 14 lo ufuna ungeke 14 lapho 14 yakufuna khona lapho ngasene 14 lefuna umshoma ngiyo khona lapho ngicela ukukala baba encwadini u3:13 ba ya Exodus kala lapho khona lapho lokho khona uJehova ukhulumile inkosi yamaNazaretha ephakameni nanamuntu Jehova nanamuntu Jehova uNkulunkulu wabona abishembe inkosi ilanga ithi mina ngamazi uNkulunkulu ohlala ezulwini thina simkhonze thina uNkulunkulu ohlala ezulwini kukhuluma inkosi ilanga ithi thina simkhonze uNkulunkulu ohlala ezulwini kodwa kunamadoda la ambemboloza ethi uNkulunkulu ohlala ezulwini kodwa labantu babehlakaniphile abantu la yini ngoba kwaqhamuka ngolunye usuku ekhuluma lento ngiyamazi baba ephunyuka sasithunywe inkosi ukuthi ngonkosazana wathi umfundisi umtshado uhleli emhlanganweni wathi wena mbaza le ngane ikhulele uzoyizala wena wahluka ngaleso sikhathi ngolunye usuku ngikhuluma ethi uNkulunkulu ayikhuluma leyo ngangikhona wabona mina uNjumani Dlamini uNjumani Mpomoza sithunywe ukuthi ngonkosazana samba nesigebengu sibise singazi thina tuhlalo kanti uNkulunkulu kodwa isibandla sihlele kulomhlangano sasamba nabo ubandla lethu ubandla owasephakameni wafika lapho esethi uyimegate yena umlamula sihamba nawo lutho zolamula sibhekene nezitha wahlukwa ngalolo suku waqambile wayesokhanda libandla lakhe ngilindaba abantwana benkosi enembathini umuntu ngiyanixwayisa ngoba ingonyama iphumile uzolihluitha kanti mina ngizela uzothetha amacala ngenzela ukuthi sivuleke amehlo singakhohliswa abantu mayonkosi funda ba ithi inkosi ilanga thina simkhonza uNkulunkulu ohlala ezulwini thina sikhonza uNkulunkulu esimbona ngamehlo waze wathi mina ngikhonza uNkulunkulu kagogo mina ngimbiza sabele uNkulunkulu kagogo ushembe
ithi inkosi langa mayikhuluma lapha eshabeni yayo ithi namanje uyakhuluma ukhuluma sowenzenjani manje ithi inkosi langa iluleka iyaluleka ukuthi uyakhuluma uJehova uyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma uShembe usethi namanje uyokhulumayo usho inkosi langa uthi uyena okhulumayo manje esisho yena manje uyazi bese uNkulunkulu lenze iphutha ngoba litshela ingane zabantu abangazenduke nanguNkulunkulu bangweni njengamanje bakangoma ubiziwe endlunkulu esifundeni sompompisholo wemkhele matendeni Majiya nomngani wakho funda baba 3:13 Exodus wayesethi uthi bheka uMoses wayekhuluma nomvengqalo unyazi lwezulu uma ngifika abaka-Israyeli ngithi kubo uThixo oyihlo ungithumile uyazi abantwana baka-Israyeli babethuno kufana inkosi yaseGibhithe beyiziqila bengafani nathi beqilazekile bethwala amatshe beshaya benza yonke kodwa ingqondo yabo akushongo ukuthi ngoba yayiqilazekile siba uPopayi ilandele iy'thixo zamanye abafana ingakwazi ukuzi njengento ehlele thina ngebisholo thina kuba siyiqila sivuma yonke into ney'ngane zethu zivuma yonke into zidla yonke into zilandela yonke into ukhobezana nje ungaqondakali uMoses uthunywa uShembe uthi hamba uyokhulula abantu bami endlini kaFaro eGibhithe abantwana bakaJakobe hamba bakhulule usethi ngiyakuthuma uthi kuMoses bathi kimi uma ngifika abantwana baka-Israyeli ubani igama lakhe na ubani igama ufuna igama kaNkulunkulu mayefika emhlabeni uyazisho endlini ka-Israyeli unamagama ambiza ngayo endlini yamandiya babethi ubani banayo uBuddha amaJapani uConfucius amaSulumane uAnanda uyazisho uNkulunkulu mayefika esizweni ngesizwe uthi mina igama lami ngubani akathi uJehova ukuthi uJehova futhi azange uJehova wathi uyaholo ngolimi labo bekhuluma ngalo lesiHebheru uthi-ke uMoses indoda ehlakaniphile engamali isuke nje kathuzele ngoba kuthiwa ngithunywa uNkulunkulu useZafrika uyabuza uthi uma ngifika labantwana baka-Israyeli bethi ubani uJehova ngizakuthini kubo uma bethi ubani uThixo ngizothini kubo babembiza ngoThixo uthi ubuza uThixo uthi ngizothi ubani igama lakhe wathi uMose wayesethi uThixo uMoses inguye uMoses indoda enenkani engafani noMajiya obuzana landele yonke into nje uba kunjalo lelizwe lalithi ngaba yonke yonke namabandla aqolela awubhuzane naka namhlanje sevela obanza ngazi uyibiza ngokuthi uyini namhlanje bamukela noma yini abantu bashiya uNkulunkulu uthi-ke uJehova uThixo uMoses indoda ehlakaniphile ecabangela isizwe uthi ufika batshela ukuthi uyamrobha uMoses bathi uthi robha umuntu ohlakaniphile omehlomane wayesethini uMoses uthi unguye ungithumela nqaba uMoses babuyona nje bathi amagama nqaba uMoses ulalela akalisho igama lakhe uthi nje uThixo hamba batshela ukuthi uThixo uthi-ke uMoses uma bengibuza bethi ubani uThixo uthi uzofuthi uzama ukumkhohlisa ufuna ubatshela ukuthi nguye ongumthumile wabona uThixo ukuthi ngithumile kodwa nawe uthunyiwe namhlanje ekhaya emphefumulo uzothetha amacala emzini ongcwele waseKhipha uMphakama uNkulunkulu wakhona unyazi wezulu uthunyiwe namhlanje hlakanipha khona ngomqondo ulalela igama uNkulunkulu othuna yena abantu bakini fanele bakutshela sithuma bani nabo babethuna wayethuna uNkulunkulu ethuma abantu bekhulula isizwe zabo uthi ubani igama usethini uNkulunkulu funda kunekhoma eduze kwegama lakho ubalisho besibane nekhoma uThixo wabula uMose wathi uMose yisho Israyeli uthi uJehova uThixo yini kahle mbona ngithi awusho kahle ngiqale kahle uThixo ubona ikhoma lapho emva kwegama lakho usethini nje
uthixo wakusathi uthixo wabuya wathi uMosi wayesethi kuMosi nenkani yisho wathi uthi uJehova likhona lapho ukusisaphi yabona ikhoma ikhefu yisho kwaIsrael uthi uJehova usiyambhedla phela kwamanje nawo uzole imfundo yithi bayeza abantu ufuna amaBhayibheli yisho usethi uThixo uMoses ebona uyanqa uthi yisho kwaIsrael uthi uJehova kunekhoma phela lapho mina ngibona iBhayibheli yakho ngiyazi nekhoma lapho nithi uyabona lokho belazi ikona qalahle fundele ubhalile uJehova hayi isho qala phela uThixo baba uThixo ngenzela lezingane ihlakaniphile lezingane fanele kanjani masumane nabangane basumana kuRobho noBanza iyazi uNkulunkulu isenkulu njani ziyaqeqesheka ingane zethu fanele nazo iqeqesheke kwazi ukuhlukanisa mayibona Nkosi hayi ukuthi uzofundiswa uNazaretha ngokufundiswa kwesizwe ngasizulu nami ndawo wethu uthi uThixo uJehova uthixo uzoyifundela uThixo wabuya wathi kuMose kunekhoma lapho yisho baba kaIsrael uthi uJehova baba mama uzoyifundela uThixo wabuya wathi kuMose kunekhefu lapho yisho baba kaIsrael kunekhefu lapho uthi Abantu Moses ngomuzeni ukuthi ubani uJehova ubani uThixo usethi uJehova igama lakhe uJehova ngoba le iBhayibheli laselibhalwa amaGriki olimi lesiRoma wathi uJehova ukuba wabhala ngalolu limi lendawo bayezothi uYahweh konke leyo gama uthi uJehova uMoses into siyabuza ukuthi ubani uJehova uThixo isho bakho uThixo kaAbraham uThixo kaIsaka uThixo kaJakobe umthumile kini mayibona Nkosi amen uyabona uma uyiqhubekela wena ekhaya uya lapha ku7 uyofuna ukuthole lapho esechaza khona uNkulunkulu ethi uJehova ubani esephinda lamazwi moya nje ku7 sakhiwa 7 uyifundela wena ekhaya kodwa igama lithi Jehova la qhamuka nguMoses efuna ukwazi igama likaThixo uThixo mayesefika la ezweni lalithi uthi uManza ayiphiwe isikhathi esahlaniphile esayisaphuluhlanga sezulwini uthi igama lithi uShembe ilikamvenqango wakhuluma naye wathi Shembe ngesikhathi eguqile ethandaza wathi thina ebuza uNkulunkulu ngicela utshontsha igama lakho oludilizayo babethi umdle wamama ngiyantshontsha tshontsha igama lakho lesiko ixoxa esebuze eguqile wathi wena ubani othandaza la uthi wathi mina nguShembe ingakho wethiwa wena kodwa uShembe ngoba thina songena kuwe uthi mase uhamba lapho uthi mase ungena phakathi kwabantu ufike ukuthi thina boShembe ngoba sobe thina sembathe thina uNkulunkulu moya engcwele nawe Shembe wenyama mayibona Nkosi amen usethi uShembe uNkulunkulu amen igama lithi uNkulunkulu abantu bakhuluma sengathi into mhlawumbe isimangalisi igama lithi uNkulunkulu amangisi ahluka ukupronounce nokuphilisa umkhulu omkhulu owayemkhulu wokhokho wethu umkhulu amakhona mayesefika bakhothi umkhulu waqhamuka igama lithi uNkulunkulu wathi ilehlukile umkhulu omkhulu ubani umkhulu omkhulu negama mayesefika uShembe sishintsha izipho zakhe usiyazisho ukuthi ngilanga lokhanya ithi inyanga yezulu ngangizambela ephakameni uthi mina niyazi ngehlabathi sesilothi uthi indlu yembi ushone phansi uthi ngangizambela ngomfana kusinyanga yezulu uthi wayesembiza ubaba ezumqalo wendlela wathi bizana nomani uthi ngangena ngasenguqa phambi kwakhe uthi ubaba umqalo wendlela uthi wabeka isandla phezu kwami uthi inyanga yezulu wabeka isandla phezu kwami wayesethi ngiyakubusisa
Iduma kwezulu konke kophelela kuwe. Imbani yonke ezulu ephumuleka kuwe. Umizulu liduma kabi lokukhuza lilalele. Mayibonke Nkosi. Ithi ke nyanga izulu waqeda awuyina ezayo. Uthi ngavuka ngasiphuma nawe idlala ikalishi. Mase kufika isikhathi ukuthi nyanga izulu mayibonke Nkosi. Amen. Uthi ngolekoza ngithula uthi ngolekoza zabo. Amen. Unyazi lezulu mase kufika ukuthi unyazi lezulu. Umfenqange lo ushembe mayibonke Nkosi. uNkulunkulu lo. Asiphumele indlela zonke sibatshele simtshele lo muntu. Simtshele ukuthi uNkulunkulu lo. Amen. Wena usukhohle siyakhumbuza uNkulunkulu lo. Asibe nesibindi phela manje. Imali ziyakwazi ukuqhelana sonke. Nangu umuntu ekasela uNkulunkulu. Wenziwa ngamasibongo emdala nje. Khona zonke. Njengoba thina sikaselana sizodwa ngeke kwaNkulunkulu. Nangu umuntu ekasela uNkulunkulu. Akufanele uNkulunkulu azakhandle. Ngoba uNkulunkulu wathetha wakwethu intembi manje nyakaza umhlaba wonke. Nathi lehlulu. Manje wathetha uNkulunkulu nyakaza umhlaba wonke. Wenza ukusibhedukana. Manje akufanele uNkulunkulu azayikhuluma esikhona. Mana zabayitha mayibonke Nkosi. Awubakho nathula. Ngokuphela silwe lempi. uNkulunkulu angazali uyihlupha ngokukhuluma ngalento. Sikhona. Phela uNkulunkulu makawakhaphula umlilo. Nobonanga. Sothwala icala umuntu edlala isangoma sakhe. Lapho khaya mphefumulo umuntu azogeza abantu abanjalo, angazihlukisi. Amen. Uthi mina Nkosi ngilakala kuze ejudini. Lathi khona abantu bafika la. uNkulunkulu ngibikela ukunalalela mayikhuluma Nkosi yami abantu ngangaphutheka. Angizembanyana ekhuluma ejudini. Wathi khona abantu la abahamba bengenisa abantu bethi bangenisa abantu abadala bafaka inyongo emakophini. Bese befuna ukuseyimali sakhe. Uthi bese befuna 800 bathi imali yashela. Utakaze ufike imali la kumina. Uthi mina ngenisa abantu mahala mina. Njengoba kwenziwa la ushembe kale mphefumulo. Mase belanda balanda mahala. Umshumane latshela phela ukuthi unyazi athi usiza kanjani mase kufika ekhaya elomuzi welele lomndeni. Phela kanjani komali engekelayo. Mayibonke Nkosi. Uthi zolanda bathi bekeziwe. Basekhaya. Hayi uqili lokho. Komali efunakalayo ngakufuni lokho. Ishumajiya sengena ukufa. Edoko imali bobonda haya akasele lo nyazo sesihlukile. Mayithi khona imali bozolanda abantu bakini manje sebekezile. Cha. Lezi inkomo nembuzi zonikele imindeni. Funa ushemba afune inkomo afune imbuzi. Afune imali, ushemba ufuna inhliziyo yakho. Ke sikusho lokho ukuthi naku ufakaza likhuluma. Abangombozi bangithula ngilapha phezulu ngaka leyanto nansi ke la. Yilapho ezisoma abancane wathi ushumele kumele manje yathandaza abantu bombozi ngeke ithi icela wena wathi ushumele ngikona nje. Wathi kuthiwa uyadineka. Ngehla ngidole udala ngazokuqala. Hawu nina nthini ushemba ukuthi asibuze ukwenze njani wathi lalela mbana besinde wena mina ngangiyibutho mina ngashaka ibuzo ukuthi ngizuma zezishaka lobili uthi ngibona uthandana nemkhondo la eswini njengoba khuluma noNkulunkulu isinya amazi embizo kanjani ngoba wakhuluma lelihla simkakile nabashumayeli nawe nalinjalo bakhona noma ngakhuluma ngimaliboza kakhulu nawe sebenzisa umbono uNkulunkulu nalimba empini sukuma nawe uhlanganise nomndeni nizothetha amacala nangu uNkulunkulu shembe wakhile ikhala emphefumulo mayibonke Nkosi lithi likhehla lo mntwana simlandi lweselo tsholo hawu ngitshela uphuthela mina nomene uthanda nami fana majiya bese sifunela lo ngoba ngizosibuza sifuna ukucacisa siphela zonke ingane ukuthi ngoba lo mntwana akasebenzi kusho linkaniseke akasebenza kanjalo uthi cha mntana ngibona ukusebenza uthi sinazi ingane sinayo yonke into ezingeyithwele sinemali yonke asifuni ngolile nifunani lo mntwana kunenhliziyo elungile unenhliziyo elungile sifuna inhliziyo simyekisile bamlobona samyekisa ngoba thina sihleli phezu kwakhe. Siyacela namhlanje njengoba eseshilo umkhombozi. Bakhona abakini dadewethu uze sitshengisa abavela emva kwalokho ngoba bashuta unamuntu. Khona insizwe yavela lapha kwakithi nomkhombozi sizobambisana naye. Usondele intombi sihlanze nawo lapho kini. Ngoba phela isende lodwa mayibonke Nkosi. Ngoba lithi umkhombozi elakhaya lapho kuwela likhehla bakwethu. Lithi mnyama ngidole uthandala.
lemkhonto dolisiso mina ngibutho babeshaya bephindele noma sengifile bayikhishekile ngoba ngangihola amabutho ashaka uthi ngane lentala izophila kanjani nakimi nakunjalo iloko esithumile phakathi kwalo muzi bengikade lapha bafowethu bona lento imbathe kabi yena ukuthi isikhona uNkulunkulu sengaze aze ahlukumezeke sikhona bafowethu abesikithini lento kade siyenza phela mina siyathanda lapha social media sithi futhi lento ngomkhona phakathi la muntu lezinto leziveza leyithombe lento zinongapho akuniwa yithi asiyakukhohlakala maNazaretha asiyakuthatha izinto zethu sodayisa ngoNkulunkulu wethu kubantu asebehlukile kodwa-ke imindeni yethu kusidayise ngoba tuluthandana lemkhono ithi ngcono simxabanise noNkulunkulu lo muntu ingakho kushembe yakhumbula sizogeza imindeni yethu ukuze ingasikhiphi uNkulunkulu isenzise imkhulu mayibongosi awusekho amen sivumela bona phela ukuthi bayezwa bese uNkulunkulu abethula ithixo siyabonga uNkulunkulu wasekuhleni kwamaNazaretha siyabonga uNkulunkulu omkhulu wakithi ekuhleni kwamaNazaretha ngizocela kumshumayelo ngezwi elivulekile lamizwi selishilo isihlabelo sekhulu namashumi 24 sicela uNkulunkulu abusise izwi labantwana abakade bekhuluma amen sicela uNkulunkulu wasekuhleni abusise uguqa abangcwele amen emva kwazo cela ubaba umshumayeli usithele sicela lesibusise sicela umshumayeli ngezwi elivulekile asihlabelele isihlabelo 124 inkosi kusuka uguqa abangcwele amen